say we are not going to take care of Akufo Addo? Last but not catch them. We say Akufo Addo be on body to Obian Kuno or no within 6 months or no the body be Kuno. Kevin Taylor on him there how ahoya ene ha Kevin Taylor. Enti Ghana fo nyina no ye wa yie mu briche kese abo oye ne kese abo Ghana ha ama babia ayare ho babia aita nisuo obia esu nisuo na Sam George abaye ade bi ne ama in fact Ghana fo nyina ere aho Sam George ampa yenim no waya de na ama Ghana fo nyina ere aho na kwase uche bra montro so da Kevin Taylor amanfo etwena bo so nyina fa nsema Kevin Taylor kan fa Akufo Addo ho no na yese ne da yeso amamu amanfo etwe Kevin Taylor bo so aha Penyah block media meso ase ni di mu obe like video no da ma post subscribe button so be click notification ko no for latest updates na ba kire wa adwen dia mame e wo comment section meso so baso no a shebe for enya bi ahye etenye ni yo ne a abo afa Ghana montene so aje se be bia ayedi omanebo ama ene Mutara Mohammed interior minister and environmental minister omo ato ananum e won said after say Ghana Armed Forces for plane e crash ye na enyo mu nkwa na omu ne 6 other people ama eno akwan ya na omu emu no Emma his excellence quite the flower equal to omunas Emma hokwe hu say his excellence esu no na jena na de onia entimi nsu ana say just na asem no a hye jena na so to the point na ontimi nsu and na mahama esu ko na jena na ehwe ne star bi Ghana for me sure say ma be jena no poku achiman vice president for this republic o any jim vice president na wodi no any day na ni just wodi vice president no cause me to me ground me no vice president na wodi me hu de oye go me hu no me hu adwuma oye o Ghana me hu many way na me kase me hu so me say me ka cause the taxpayers money ni tuya ne ka tie say me ka the dem me ka say ma me no ni jim the way our was here to Ghana president ayi ni spectacles e pe pan anim ni so a mo he ani bia ma me de hwe John Dramani Mahama o president so de mo he ani bia ma me de hwe no I said, and you man quiz, ama mu the best of it. Cause a near mammy, your vice president, and they share president at OCBA. I said, action speaks louder than words. Mammy, advice the ninja on ya. When you on the all resign or being twassel, when a Jumana bonus no into me near Jumana, a yenny baby. Kwakrana why na ye better na say near the office na mo be the juma na mo be no why cause as ma me no near ni jiw cause Ghana client tin kan ye hu adwuma bia a oye na we ani a wo de hwe president mu a president a wo su ani bia o de ma no asa mami yesro ni man ko ye adwuma ni jai to why ye enforce ye nchechiro such na your vice so when you man koyi ma why jay adwuma ne to esre wa cause ni ade ahwe joma ma ide me dwen wa me ntiase be ni a wo de ahwe joma ma ide cause I think our club abi say think some kweke say ke nsuo ni na moni ase unsu bi ana fo bia kwase ana hwa no hwe Mahama na ase ni say opana esu no wo su no eye settings ana say eye day what I say no just na ye wo areho mu a ema enda no ba o mi akora no ekọ ho no mo
ekosum the flowers so ekoto is okwan na omu na after Baumia no ana Sam George ebe pie honom yes Sam George eba no ora ma yes oba with vim or the steez na ebaye Sam George be ma mu aye nimu no na ebusia Sam George ebe duru honom a asa koda so soon bue mama ye Sam George ain't me nyina na so ama we abeye arehosem just aduna esine arehosem kese a ato Ghana but se wo hwe NDC party na ore nhoma wo mu in a way say ensem ankofo e kan opposition 2024 March mu jonkoma wuye Malik Basentale emeki post e wo Facebook e ro twere se now MPP party no abeye poison party eti obi anya kevin se wo poison waku yes say obeka after say jonkoma wuye aye nyina yesu no post we na Malik Basentale ni nyansem azu no timi kan and excuse me dem see ensem na nkofo e manka ye ko 25 about two mu enne man nkofo ye they had a whole national chairman I said get here ebe can say they are ready to sacrifice everything for power. The path will not be smooth, but we will stand up to the challenge. And we are prepared to sacrifice everything. And I mean everything, including lives. I mean everything, including lives. Even lives, they will sacrifice life for them to get power. Just say, now they were so desperate. Emma, Semi Jenfikra lead demonstrate say Eradin Akufo Addo. Hun talk what tonight Tuesday she makoso ego kan say Akufo Addo full plane a plane fan show na onwu. Just say nkofo enema ne nsem a omoke kan no. Se wutietia ore enhoma wo mu. But the osini nsu. Kevin Taylor ebe kan nsem for Akufo Addo say Akufo Addo ewie na adwuma no. The name of Bonnie Obedi and 6 months time. Akufo Addo ebewu. Akufo Addo ebewu 6 months time. Who said we are not going to take care of Akufo Addo? Last but not catch them. We say Akufo Addo be ambodi to obi ankuno or no be within 6 months or no ne boni be kuno. Na ne Akufo Addo obe yare obewu. Obi ambodi to boni Akufo Addo enti no ebe kuno. Because you MPP no and you are so daft on. Anytime guy say nipa na we be a radio now wait so no. Sanko is smarter than nipa we anko be who say this is where the weakness. But nanado eda so tiase na enumo no ana TikTokers abe clash with Kevin Taylor pa hard one o man fans pe. Kevin Taylor onim dey how ahoye a ene ha Kevin Taylor enye bibia o
ahoye ni break on ne ha Kevin Taylor. Mami nchiro mu say usi obi u Kevin Taylor usi Kwame Solomon wanko school wajatum ba was catching wanko school wajatum so ye mumu ontimi nkasa ba onu omu di ne trumu wo yiri kwaka say odu yesika o America hono o se akola na owu ni na no ba kokrapo ni ho nya odia wo ba ni na ba kokrapo ni ho nya odia odi utrumu di yesika odi utrumu man kofo no ma bedu no wa jiskan kosia office esro Kevin Taylor the way I will see Kwame Solomon the secret in na da wonsem no Kevin Taylor me bo amane say sa na wo so yiri the secret in na to abonten wo unan apro unan pro apro o fingernails asay Kevin Taylor wo fingernails no ni na asay me am ye hairdresser pa me fingernails ye chawudi Kevin Taylor unufo gina so to say ma kote no kwa wo shetrosa no kote bia ne ho to say nkruma aboa Kevin Taylor kosi aboa fun ye nsro obiemu usi den usi ye candidate na etusu akose honom no oye Jimmy una we Jimmy for aboa Kevin Taylor usi JF ka eden onu so a Jimmy ntina he wo Kevin Taylor woni we like uni minim we one way for unim ohwe baby unim timi hwe ha na ahwe ha unim hwe ha na wasada na ahwe ha Jimmy ni aboa Kevin Taylor kosia sisi anu ye mfa nchemo biom ai Kevin Taylor wa Jimmy o unse bema unse ma uchoda ni na yese aboa kosia onim na etun ti se bidie we aboa wai we kosia Kevin Taylor gbogbeha ke la vuvi gbemala gbera Kevin Taylor we gbera nyo gbera o 90 say a confena joma ma say atu akobokina no sana o 90 aboa ti say akukon kitin na mudi ba mo antimi anye no kosia bola to Kevin Taylor abusa for the church amu ahaya kotia ye ntu asense no ye we to galamsey ase ye na nanom start here no almost start from galamsey aye diamond ene ye wo ye eti Kevin Taylor wa begina ho no mo kasa akotia onipa no ye wo no to ha ye wo no to akotia ha no mo sei eti oye mine na onye mine no ye na se to amama mo pakra mo akotia ban kra ye ntwam because ye hwe ya ho ni da se wa Jimmy a Ghana for se mo Jimmy a ye de sika ena hwe ya ho ye ndi obi sika ye ndi aban sika me ye video say ya ye bridge atu nsuo no so no bridge ne de sika na ye bridge no enya aban bi na be ye bridge ne man ye se mo Jimmy a Kevin Taylor oye kwasia bebre ye frakotia ahanya blokuma ho ana ahanya boko ye mani na ye wo ye to mani nim ana ye nja mani djuma so nye da yakobokro ne ko wiade mani na ye o Dr. Miniska o bo shako haidan ka kire no mani ana ye eti ya akota for de ye nchake wo no nkwasasem na wote nkwasia media no so wono mu eye no ye support o eno sa nkwasia de na o ye no ya na ase epo obi a obo ya aboa o Ghana ne po beto nipa na hwe me small boy me dina say un nipa video ede me ya mana ni bi un nipa video ede foolish boy kasia mona munya platform na motra mu di kwasam sa wa Jimmy num nyansa bra kotia na kasa kwasam che ye to ma no so wo ye be ma owo oni nipa o video jo so ye be ma no on the on black kotia unu nipa ye show the whole Ghana on nipa ye show asiafo ye de sika na ye bridge ama ka afaso babobo ye afaso obi afaso bi emmoa
Munya platform na mu Jimmy, stupid people. Olo she blue kunye. Kuli da football boy. Yala ya. You see here when calamity says see na acquire 6 acquire like 8. Bibia multiply by 8, Bibia multiply by 8. Anima is na sa word no anasa number no ene maya. Na mpese me ka say sebi imprebiasa say what the emotional manipulation enya tumia said ye papa ba ko bi kan no unya PC da. Hwe eniema asofu ni bi akwankyere o mo ye de ma NDC winning power. I ask myself say where are they going to get the sacrificial lamb to pay for all these sacrifices? Nyankopon ye nyina ye papa no but oma ye kwam ye de pebia ene bi ma pama o ni Nyankopon e so big say Nyankopon akora ka se metonsuo ochina ebi mutimi kono makopli akora daddy change it for us ye penene consequences bia ye bebe, and that is what some people did in 2024 general election and no effect any ye no kromo say obi ye bibi na ya nkondem ni ye de politics awo ebedru time a wo hia sa de no na obi ampese obi fiu Akufo Addo to so ka ne 3 months amwa be free so e die na sofo anka mo money politicians anka mo manfanya akokora we obi kas e ka kire say akokora we wo acute kidney problem, acute prostate e die prostate inti enche nya ni Nyankopon be frɛ no papa nena mo 81 Oma no mo ye young as papa ne time no and no mo na enya sa sicknesses na ehye mo ntimi nka Akufo Addo galamsey nti sofu bi gina ho ka se na judge ni di Akufo Addo atem na ne sa sofu ni bisa ne se galamsey no nsuo na omo se no omo gya ya na ye ka se Dr. Bawumia to tuo ene ye de koboko ekokontokwa enne bokontokwa egya ya na ne wiase ade boni bia odi beye wunia no eda ho twen Nyankopon wonna boye nyina wodo ye nyina o die wo beye bia no kuruwa na obesusu odi besemsu ama wunia no ye bema wo so wano mano bi eno na atu ye nyina ye te wono Obetma kyerɛ wadwene ama me. Ewo comment section. Aha Penyah Block Media.